too much GH. Me did go say Japan. A preppy and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. For me, Mama Aqua Bastronko ever to my GHSO. Nana Ama Obusa Debia Dam Modesha say Menica Pies and say Ebreno as say training issue there. Medeva Somo de Papa, the some boom in some medica editi and a mede Ebersum. Ebusa for a day in some day. HBBR. Nancy was shed renter and the way eba ya adopted a bano our rare emu afa obehum because social media na waging her no way akoto ring near me proposing that is a proposal saying they say you want different types ebi kura to me I said the woman wear this or there so that from to body jan one or yes or boy ni ye ring the free baby e be akoto kom ni no share ring no me be ware ebi okra to me kunto ka se de gidi kunto ka bu ebufo bom kakra ni ye ring me proposing no aje enjemukra enche krapo se bese busumi kakra ntemu eni na bibisa ekoso ewo mo atese wo baby wo ha be me one ne ewo no ache dodo proposal unsa man for de ekọ ne we age ring ahye ne we age ring ahye o ya ahye ya that be man no nye na adwen so be man ne sa ring bi be sa proposal bi e di amano ninti o ko ni ko to dwesu wo mo itese nkofo bebre do matwa hia se wo koto wo ba besia eyi ring fili ko to kom se ne be man na wo ne no ewo ho no wonye no fa nhye no se proposal ya bi be mari twan boy ya mata se ni ngwase ne se wo de ti ase se wo de ewu no de e kira sem na sa proposal yi isi aye neutral na go for adopting the P akos na kwan we die e was about the de ra eye asori fie mpai bo bia wonya no e proposal yi bi e wo ho na video bi abetomi na video no emu no go for HHI isusu se won prayer warriors wo mo mpa den atete mo fra soro kra e dia ba form e dia ba tasisu se na tete bibia be koso wano e dia mo ma brabo na don se ko soro mo ye dede na ba na won kase ne ane se wo mo eye team ba ko wakoto ring efin ko to koma o de koto o twen se wo ba na won so e bo mpa ye ni ebi no ne ni e be ba no ho so na tese ne ring na we ya che no waje na no proposal na ne bi na okoto ba ne bo mpa ba mpa emena oba ne koto ne a ne kanchima a ono so prayer wo ni bi a okoto atete we ring so e de man no se wonye no wo hu ye no gra yem hihye ne tete surprise bi nti wo dwane afi bia wa wo mo e bo mpa ye e de ko wura dan fofomu na ebusa fo ye ko have video yi emra ne kira sem e wo ho Sana me kind of a no proposal no be and alcohol but review has say sa proposal yi as said they are professional say omu yo mu close so mo de amu da ware enyo mo hwe amu ware 1 week 2 weeks from tinjai bi as said they will remain mu ya dia tuma and obi be ware kra say social media trend na da social media so proposing yen hwe sa ware sa no sempa enekosi ehun hia se ye be yi ya magra yenim no fitete se oba ene bema obema ye na atwen se se de we dum bepe so a obe hia no ho kafo na enu nti so ohu oba bi no opena woti bi fe kire ko ne busuafo fie ko bi sa na se ye nhwemu fa oba yi hu ebi bisa na o sa kobo kokoko no aje won list na sa na engagement beba so a ye engagement na ka wa be sha oba yi a wa she ka wan ni se si a ye je no de ato ho ni akofa bofo ma amamre no wa abuhwema ebe kwa o man ebe bua ama ye culture ye wo as before as black no from years now no ebedi would it be relevant yes one da no ye prese abrofo no emuye yesu enipa before yesu na me boy na so ye ne ye bia ye
ebia kese ye show mase menka se sa na sifate but ye no ya dream de nyama ye no ye de na ye de a ye mamra eda ofitete edema no ye hu abafo de na ye to na to nchen ni akofa na ni ne mu no ebebo proposal abafo ndo mu moto mu afi o wo mu ne omu wo emra ebo mu ewa awawe mu ti sa awe fo kra jai kra obi anu a ne ho kire no mu omu de ho to ene jai na na otumi ko ware obi aso ebiem na yen hwe yen ye de enso so wa orja ye chi ensensem eba wo mu ene de keka ho ni se wo ko ware kra bonu ka no eni edi ekire na ye di proposal so be ka na te sa ware no ka obusa fo po ni mu ho hwe na obusa fo kra ni ntum na ye de ring a hye wo bedwam na se na obi agi atum te wa wale adi so wale ni nyamba aso yo ntano no ebebo ana esemwe asema ehunhia pa ehun se ehunhia so se ye de adwen betoto ye besusu hu se mpo uye begun obema abrante wesi so waye ojime bi ena hu akade a hu se se ade hu behia wo ba ubesusu hu ansa na se wo pese hu ntu anamo ibia wait to because in the first place obey we shall not trempna se akrampa tra de ye social media so Mon shede hu ne pa ye but we chat WhatsApp na mo chat Facebook na mo chat na mo shesha baku bi ewo mu na abayo yi wa chat na no wa chat wo hu ni wo bi international na no kro nya no kro hu timi nche emojis our express wo chat plate krapo no hu timi hu ni ye ono de ochro de abro na no nti hu dina so Erika wa ko hye ne nsa ansa no wa ko fi akoye ntoto ye aye engagement na we wo ko ware a ebe gina ama wa na bo a wo hwa aware se no ebetime gina na me di besi ha se won so bomodi a efo adwenche efa ensem yi etu dwa ewe comment section e bie mu so no follow yen ewe Twitter ye Instagram handles ye @tuma_gh_ ye Facebook so @tuma_gh bomodi a na share video we on all the social media platforms na ama usa na me yadoma ebesa edi ehia biem makramo yo Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura